togoriamilimani@ema.ac.ke kana ututumire email kere togoriamilimani@yahoo.com. Tureterekana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Togori Milimani Academy, hiking to excellence. Karaja kurina mambura twomenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurerembe rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketie na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana mari jakoguna mokojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gokuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurokera namba iji 0701-886-811. Meru TV, chionere mwanya. Chukuri ya St. Agnes Maregatore Maregama ilithatu kuma tauni ya Mekindori barabara nene ya Meru kuelekea Mekindori. St. Agnes ni chukuri ya tonga ya kimadho moja Meru na kinya Mumeru na manyete gutio imenyaga eteri na nikyo gitumi ndiaja ni ugutigera ukumenya jaraji ombite kutharajagita na mbere ndene ya county ya Meru ome ya county ya Meru amwe na ndegoro ngima irentuko ya Jumaa ya tariki 10 mweri ni jwaire mwaka ni jwangirije 2023 mbitikiria nande kumenyithia jarato kuthuranirite metheni yetu ya NTETO ya Meru TV ugoro bwana arua. Julius Kagoro kwenyangia kiwendo murito wa kirasi kia mugwanja kange nyone. Datura ndaitrimeta ndane yake anda umeta wekera mwana osuro. Daitrimeta ndane yake ntisi mbibilambi kire meta nantorona. Drikare ya ngavana Kawira kwenja idhima biaro jentere cha bori. Ngabwira ni rombere kuingwe masura. Kwa batromba kwa fondirozi kona ndero joro rwamba kuma tukakarande gro nikenda tura kaliba kiro tukomba kwa noro kwamba kwa distributor and around the market. Nabo atongeria baju Bri Mount Kenya East kuka kugua tambaru drikare ya Ruto. Sisi tunamweleza ndugu yetu mpendwa wa opposition eti ya kwamba sisi tulipiga kura mwaka uliopita na tukapitisha rais ni mmoja ambaye anaitwa William Samoei Ruto. Ni mbitagwa Nancy Dogo gwatanira nani mwanka muthian kumenyithie jere jombite kwithurwa jage karika tukiamberia nteto cietu ni ati abitha baboriti bagetuo kiarare ni bagochuana na Julius Kagoro oriani sabu area manager wakange nyone wade ya Antoambo gicigo mbunge kia Igembe North. Bobo ni nyuma yawe kwithurwa akinyangia
kiwendo kana ga kirasi kia mugwanja na gukagwatithia murimo jwa mukingo. Mwana one thiritwe akiringa riboti kiri antu bawe banja indi gutikinya umwe withiritwe akijukiria onto bobo na orito amu atwire gukarania na Julius tamukaria wawe na gutiwe oturia ikonie ngina kana muciari wawe. Kuringana na riboti ni ati kuma kiri mwingi Julia jojori ni mudhuru kana ururu ni bakwendaga kuringa kabireti muchejua Julius baugete nyuma yawe ya mwana ojo kuthujwa thiria yawe ya mwiri na aria onekanire cibitari ya Mutwate ati arina murimo juju. Nandi bariuga ni ugwati bobo nene ondi atongeria baria babatere kuthirwa bagikaria ana nibo bakobenyangia kemwiri. Mohamed Ibrahimu OCS warare augite ne betete na mbere gushuana na mweki nae ojo ne ubagatigira agukinywa nkongorone chekote na mwana ojo kwithirwa akiona kioto kiawe. Mabisaba ukaria kumalare ni boswana na mwasi andoni wa mukuru ura wenyangeti kiwendo mwana wa kirasi kia mwanja na kinya kumwache thi murimo yo mukinga na kumutsia kinyamarene. Julius Kagororo kwerekana ni sabweria kumakanginyone antu amboi wande gembe nath na nuwe munyamaria ende athithireti mwano ontubo na kuringana na mwano hariwari tirore mbere. Erere mezo vyokoroka waiti ndatura ndaitrimeta ndani yake anda umeta wekira mwana osuro trimeta ndani yake tisi bibilambi kire meza nantorona trima kiona nangoi ndekire imbe kire tena sindare as ninda tura zerike nazai ndande tusibitari ndaweze bukezimi nderonde nayo nderonde na HIV ndane kirondawa na kiri akariba isorare amwe na ndoba mwano barua bathananiri mwano kiri sabwerio mwasi andoni bakithwana cia akamutethia hindi kwatwika akamwethi mwekuroke na itumi mwana ho athananiru kiri sabweria nika atena aciari bakumumenyera nontu ithenetirwo ni Ngai na ina atamenyekana ni yuri kwaitire twetagana mutwate kathimwa kwatuika bubu kakurua buonde buyo na manto yau ko tuega yayo itura ikara bwetherwa matibabu na mwana wa grade 6 na areretwe thai aretete junior secondary na mwana ndi kuigwa kuwitho mantu yau na mseu amwende hospital na thimo bonekana positive ndibu ururubu nene sana wo tutarede utaja Sabweria wowe ni wogo tulinda community no tuwe kantolinda community ko kuomba ko rwantia roi Sabweria akayukia tomunengera gwa kari yako na of course na akawatila na ya mainge kwa tukana ko kawatila ni bakuri yako ni kawita kinya sukuru karari kamwana kamwatheki no to ni kara thoma ni karaita sukuru na ngoi kararuta no tora galauma na roe katasia lakini ntato ile tora na loya ndo beto kande bwera kana kinya kakarika na nyamuntu ndo loya yake yakawande na thina fulani no ndo kana kau muntu una sugulikiwe no ndo kana kau karagweta ya mainge na keta kinya kwanjori lagi kwatweka anto bakore yakwethi kwatweka teko thigere kansia wenyeji wausika kwatweka bateko thigeria kana kau kaba ukapuuza OCS walare Ibrahim Mohamed na weta baswana na mwenyangyo na batire ni bakumwikira mpene no kumukinyithi kongolo bya sheria rira hakoria akaribaringa ripoti rabona makareka ya Antorene na bakiran na manto. Kwa hivyo nyinyi wananchi mkae macho, mkimpata pale popote mnashika lakini mwingine asije anakosea anachoma boma ya wenyewe, hiyo ni hatia. Sawa, tusikilizane hapa, hawa boma hawana hatia. Mwenye amefanya makosa tunatafuta sisi kama serikali, pale popote akipatikana atashikwa na kupelekwa korokoroni. Watoto wengine wanadhulumiwa hivyo, na mkipata issue kama hiyo mnaleta station, alafu sisi tunachukua hatua. Sawa? Kwa hivyo nyinyi msichukue sheria mkononi, tufuate sheria. Polisi wako hapa kuwasaidia usiku na mchana. Nkiripotera Meru TV kumakangenyone erere antu amboi wande Gembe North beta mukiri onkonja. Na kutugita ntere ingini ati abidha bahadhirikari ya kaunti ya Meru
o amwe na mukandarathi omwenji thima biando jene bariongere gishigo mbunge Kabore East ne ukuthuja gunto kuria kumba kwenjwa ithima ne ukuthingithura thina ya roje iria itwerentereo kuringana na riboti ni ate wenje bwa ithima bibi bukamberia imwe kwa imwe gutigutaka akariba itura rina ndine bone ni enkeru na gushokia nkatho kiri thirikari ni untu bwa kuigwa kiriro kiao na kwenja na kuija kubaringa nyonta amwe na ngarama iria abatomaira kugura gintu giki kiabata na boba kiaria abitha ba county ni bogite kithima giki nikio gia kenda kwenjwa ntere chaburi ni thirikari ya gavana Kawira Mwangaza elsigaki hari na sheko mantere chaburi Gavana Kawira twena ruwe Nkemina kugurwa kuonene kiria kari na ringi biashara bathokia kiru nyuma ya kithima kwambiria kwenjwa thokoni eno bakiaria nene kumobicini bwangabani bogete kithima giki gigataratora murigo aruya gathokoni ene akirwa mashinta eje ne thirikari eje ke mami ya yombetwa ya kwa store barabara thirikari ne beta ba kombora inge bakare ambeche nyinge ukaigwa mboli ichoko tumira milioni 3 kwenja mboga urimwe ende mami arario kira machine ici ekira ngari maguta amotivate itingoge niyo kwana turiuga mbol chirenjwa kabati kaba kaende ankuga ibwega nonto maendeleo yatete na mbere bwega ithima ibi bingi mono biria thithia inyotha iji na to instructed to na engineer tuita tutege kingi ona bambali na rankando na promise te kwenja ithima bibi bingi na promise te kuthithia manto jama nene especially buri na kirwa giki roje roro tureka gavana kethira ko gitatia utiraigwa na director uga utiraigwa na director uga gavana keja mbere roje rugitatia mbere roje ruturikate sasa matini mwituri mukaririgiete thokoni eno ya kiru na kuyeretwo ntububara kuga kithima giki gigatetheria ntwa nene muno ko roje ruru ketha rwetetheria ntu no ruketha rwina tap muntu ajagata ageta kuthithia roje ruru ura kwenda ko tu na kugwirwe muno ngapwira ni rombere kuingwe masura bara batromba kwa fondi roje ko na ndero roje ruru amba kuma tukakarande kuru nikenda tura kariba kiro tukomba kono ru komba kwa distributor and around the market na kinya berabere market ko tukugibwa ka kingavana na tuligwa kaende nguginiteke na bwakari bakenere tonto bubara bachokete nkatho cha mwanya kiri gavana wa kaunti ya Meru oiretwo muno no ntubora turaugire roje rotorwe kirwa aja no tutena roje no ngavana weto agenjukumu ekotorithia roje towa echa negora roja antabe ya kotora roje ibwaga mono roje na ndero torwa ibwaga ngavana ngaya kotharime na kuongere na miaka wenge tugagukorokia no ntubate tukuona na nde ugo no twitira ngugi Kawira gututethia no kuona thaimbu mita roje na teroja yakwi tugutetha kana tutathetheka ituthethekete jau na yonguwa nima ngabara ni mama tena na tena alwa tugushundia gutura koroje kirwa na ituonete maendeleo ya maingeja na ntwe kwa store igwachie turenda utongeria wetu maoni jane nayo ombe twitira ngugicia tu ingwire tolo tukija ngugire chongo ambiritie mitira twandite ibarire na utona butongeria ngwitita ngugito ngiteiji kuma thokoni ya Kiru nkiripotera Meru TV nyo kambetaga ki Mutegi Ibwega gaki wa Mutegi kuma ntereo Chabore nawe mutongeria wa thiguru Daktari William Samoei Ruto nekite wirane ati thirikari ya Kenya Kwanza ikarekagiria kigina kia makaunti kurio Ruto augite untu bubu bugatetheria anene gukinyaniria bwa mirandi ya wete na mbere maturene rais augite akaritanira ngugi akui na thirikari cia matura muno mantone ja urimi ukaria ugima bwa mwiri na miako ya nyomba ekuguna mukojo mu Kenya wa kiwango kiambi ariteje kirikigwa mano gia kenda kia thirikari nene na cia makaunti kiragitite na mbere ntere cia Naivasha kaunti ya Nakuru amwe na bareba gukarege karone kini munini wa rais Rigathi Gachagua mukaredi giti wa kanjo ya gavana uria niwe Anne Waiguru na speaker wa mbunge nene Moses Wetangula amwe na speaker
wa Senate niwe Amason Kingi bagwatanite na Anthony General Muturi Justin na magavana na ageni bangi Kathumba. Laisi natumire gikaro gikikuria atongeria baba barumire ngwataniro na urumwene ukuritira akenya ngugi uria kobatere ni unto buria bogwate mbaru ni munini wawe Rigathi Gachagua akiuga ngwataniro gatigati ka thirikari nene na thirikari cia matura ni unto buri na inya na bokare ta ugaruruku kire mugongo jwa akenya. The assets and liabilities held by 175 local authorities were duly subsumed under the various county governments at the advent of devolution. The Intergovernmental Budget and Economic Council, which I chaired, records that only a handful of counties have begun to clear unsettled liabilities recorded at 53 billion at the moment. I am concerned that although county governments eagerly inherited the assets formerly held by the local authorities, they have not been as keen and as enthusiastic in taking over the liabilities. For good reason, of course. This summit offers us an excellent opportunity to work out a solution that will alleviate the distress suffered by business, which have been pushed to the brink of bankruptcy by long-standing unpaid dues. Further, we are here to discuss modalities of facilitating the Standing Committee to coordinate a national valuation exercise of these assets to pave way for their transfer to counties. Tutayone chitio tunaingira kanya gawi kia Meruke na toka ante gwikagia Meruke kambi kia Bwega nogokete lakini nishokerete tutanambere na NTETO cha Meru TV. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ni kwerutaniria na kwenenkanira kireo. Meru TV tugukinya engo kuwatanira na gukiria biashara yaku mbitigiria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini engo tumenya mainge na tuinambere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango watu baitithani owatanite nani Faminas wakimathi ake aga kwa Meru TV. Oduna kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 koinama. Meru TV turejania ontubwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na mthegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya. Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega Chogori Milimani Academy turi aja ni untu bwaku. Chogori Milimani Academy ni sukuru ire ijekene na gukorokia ana na nkoroki godbia Bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. Alvin George Muremi. I scored 412 being the top scorer here at Chogori Milimani. My name is Charlotte Truth Kinya.
I got 405 marks. Inatuanya to anaba play group PP1 na PP2 grade 1, 2 na 3. Kire bodas turinatuanya to anaba kuma grade 2 mwanka grade 8. Ukenda kungwatira mwana waku tuanya toto turingire obisines yetu ntukose kiume kuma Jumatatu mwanka Juma kwambire thaiga tucharo kiri mwanka thakenda cia muthenya. My name is Cyprian July. I'm the head teacher Chogoria Milimani. Let me say that as a school, we are very, very happy for this here results. Yeah, I'm Mrs. Ndega, the director of the school. Tunaomba tena that those parents with children who are grade 3 to 8 can bring their children to school here. Tore barabara ni alami kilomita 2.5 aki kumangetini ya Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya NTETO nkoroki turiongera thimo gukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana oturiongera kire website yetu iria ni www.cma.ac.ke kana otutumire email kere chogorimilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. Solution Afya Cover ni ugitiribu kinyanete nabwa kwa nembo buko jwaku leo tungata bwa chibitari bora nebo ateja kana amemba ba Solution Circle ugitiribu bora jana gukurukira mutanatara jwa urechibwa utunga cha Kenya yonde nya ni burunga maira ekrobari to kana lewa kona na mutino Solution Afya Cover bari lungurwa Jubilee Health Insurance Limited aleto jana ga utunga tabwa mithemba ije comprehensive cover, affordable health cover, provision to add household members to the policy, simplified onboarding process, covers newly diagnosed chronic conditions and inpatient, expensive cover for pre-existing and chronic conditions including HIV, AIDS and cancer treatment, inbuilt COVID-19 cover for inpatient, inbuilt maternity cover, and last expensive benefits. Kumenya manju nkuruki turingezi mungu kurukera 0728787972 kana 0734321924 kana uturiungire Meru Mwalimu Plaza barabara ni agakoromone kana kirindu wangichi yatu chionde iliria kuinagwe nombe nyotu andikira gukurukira email info@solutionsacco.com website yetu nayo ni www.solutionsacco.co.ke. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Karada kurina mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurire rwa ntogo ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube no kwethero ni mambura jamorano rachio madhiko mambura jakanicha birthday pass out graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba mambura jaku tukaje kira kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana mari jakoguna moko joaku Neu tukagemia kiatho giaku na gokuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima araniria na rwangi rwetu rwa wendie na biashara gukurukira namba iji 0701-886-811 Meru TV chionere mwanya. Chukuri ya St. Agnes Maregatore Maregama ilithatu kuma town ya Mekindori barabara nene ya Meru kuelekea Mekindori. St. Agnes ni chukuri ya tonga ya kimadho moja Meru na kinya kinyangima. Na nane tu kinya kinitia kinya kile utarajo mwaru jwa CBC na Junior Secondary School. Chukuri ya tutu na aritoa boarding school na Descoras na nyatu na arimoba kongana. St. Agnes tuna rere ya gaba anda na beto konogo kadheabate irachine. Ujukani ya bua January 2023 kile Junior Secondary School PP1 mwaka klasi kia mugwanja ne botete na mbere marije to ne jakuganira mubuko jwaku kumayamantu nkuruki jonge chukuru kana utringe thimugo kurukira namba ije 0725977114 St. Agnes School Marega, my education, my life, my future.
Nkogati ugeni wa kairi tuitana mbere na NTETO cia Meru TV na tugitana mbere ni ati Mpuru Abure uria ni mubunge wa gicigo mbunge gia Tigania East muthenya jua narua nombete kwithirwa kana na atongeretie mubango jua uthrania bwa form cia ambassador kuma kiri akariba ntere mwanya gicigo mbunge kiu na aria Mpuru augite gukethirwa na weru na uma kiri urekeria bwa mbecha cia ambassadors kiri aritwa akiuga mwana wonde uria urombete mbecha iji atiagirwa no kiurie akiaria kagitene kau Mpuru na amenerete ngutu ati thirikari ya Kenya Kwanza ni ambirete gukuthakuthia minister ba thirikari nkuru na aria Mpuru augite jini ntote ikonia matiangi cia bangenwe ni ngwataniro ya kiama gia Azimio ni ukenda akenya bakwa kiao na nonto bonto bubu Mpuru na kuria mutongeria wa kiama gia Azimio rani Raila Odinga amwena bangi bare yaba gukuthakuthia thirikari bashukirwe ati Ruto ni we mutongeria wa nthiguru ya Kenya mwanka kura iringwe kairi mwaka jwa 2027 andamzu mutoria wa thirinja gatutaririe cio Mubunge wa gicigo mbunge Tigania East Mpuru Abure na thirite gitongori mutaratara kwa mukira baro chambasare kumbakire wondi chonde ithano cha gicumbi Tigania East mutaratara yo kumbaka kubuthika kirichwa mwanya into byanu byaurire kuma mwaka wa 2017 2017 mwanga 2022 ndo wangachokia byo na ndawa ngatevya ndu batiania East kwa jumla na ngabatevya muthenya tiotuku ni maloi Mpuru Abure akiariwite kiri utongore ba watetekire kwithira kwina kukumukirwe ni ambassador na agitare na kuo mtu endoro dikite kumba kwithira kirinkana baroge ge ambassador yakomba kwithira kia ombecha yi CDF ureta ukewangiriza tu wawangiriza tu ukenengerwa cheki ukaibwa leta ngirie mwe ukanenga ngirie mwe ukanenga ngiriza tu watala fainde ngirie mwe watatia na CDF nyo yana ngana nyumba tekia nine kumikira loi yana ngana nyumba tekia nine na CDF yana ngana itonga kumikira ndo beto ndendre kuo urodho moitonga urodho modheni okara kwa yakeni ke utenonga uikwa wada no tatakia Mpuru kampeni orishiria okara cheki nyumba utendwa kereko Kurokino mbecha kwithira kia mukana nto bara bombere kwitha bakende kura chio kirishingo mbunge bingi akiwa nto baba tithira bakialilo kirewa ni ambassador bobo tete na mbere kibande ko kana kyo ela computer ni kura kwa na ndio kwa ipero ura una nde no manga wa ile kibande ko kale ko kala mwe kuna ko okia koya mndonge ogera wa mndonge ankora kuwa ake akwela wowe onige kure kuisiolo ake la wowe onige kure kwegembe otalimire kiani kerendo yako ngozi yao ibo wewe ilo akibande awe ya form bado mo computer ne bakaija kuna emare mwenora kila ralego emare mwenora kila mwenora ego ala wenyo kibande keu nuje kura economia ogaito wewe aidia panike kura Yakabobo chani Mpuru Abure no mbecha kwithira kemenere uterorega na thirikari oraverite parega kwithira bagichumbura thirikari ya Samuel Ruto na bethira bagitikiria ati Ruto no mbere kwithira gichinda kire kithurano kinene kithiru na bombe kwithira bagitane na thirikari ngugi. Sisi tunamweleza ndugu yetu mpendwa wa opposition eti ya kwamba sisi tulipiga kura mwaka uliopita na tukapitisha rais ni mmoja ambaye anaitwa William Samoei Ruto. Kwa hivyo sisi hataki mambo ya kukimbia. Haya yetu tunataka maendeleo. Haya yetu tunataka watu wetu wanyuliwe. Na ndivyo niko hapa Mudhara ulauzi CDF tukisema kwamba serikali ni moja ikiongozwa na William Samoei Ruto. Kama wewe hutaki kufanya kazi na serikali, ingia ndege uende Uganda. Ingia ndege uende Tanzania. Ingia ndege uende Somali. Wewe ukaishi huko. Abe Ruto. Abe Ruto. Abe Ruto. Abe Ruto. Bas.
muthia burumpuro abo no mbeje kwithira kemenerero wa waziri wa karibu ndane Fred Matiang'i kumanne karika na ntuko inkaithirwa athirikari nenda kwithira kimwata mpuro abo uri akiwa kene kipindi kamba kwithira kiche thono tonto bobwareo eti ya kwamba unatiza wa Kenya, ya kwamba wewe unakuwa kusikwa na polisi. Tukiangalia zile makamera zote tunaona watu wawili, lawyer na wanasiasa, lakini wale polisi ambayo wasemekana ya kwamba wanakuya kusika wewe, wanakuya kuweka wewe ndani, hatuwaoni. Kwa hivyo hiyo matizo ya kutiza serikali, sisi wa Kenya tumezoea hiyo ujanja, na huo ujanja ambao ulioko nao Bwana Matiang'i, rundi nyuma, wakati ulisha. Huu ni wakati wa William Samoei Ruto. Tuko na boloi hii matizo kusema kwamba unawekwa ndani na hatuoni polisi. Wewe pesa ya Wakenya ulikula peke yako na bibi yako na watoto wako na mandugu wako. Watu wa Tigania East hawakupata za kitu. Tulikueleza kwamba ungazeti za locations na locations za Mudhara, ulikataa. Wasaizi Kithure Kindiki amekubali kugazeti locations za Mudhara na za locations za Mudhara ndio tuweze kuandika vijana wetu. Eno obo kwenda Kithure Kindiki na Matiang'i hareke ura nkoria no obo kwenda kumatiane betanda msimoturia wathirenja Bwega Adams Muturia wathirenja na ntobo NTETO iyo nawe muritwa umwe kuma kirige na gukaira thirikari ni anto biombeba wendi bobwega kumutetheria ni wakomba gwitana mbere na mathomo. Muritwa ujo ni nyuma ya kuigwa Tramax 343 kiri kigerio gia KCPE kia mwaka muthiru na nandi naremeri gutonya secondary kuthingatira ukiambure abo barumirite kithingatirwa na jithite kinya aciari bawe. Frank Munene ari na NTETO iji kagita karea na barabara arikite kigeranio ya kirasi kia binana bethirito bagucokera macukuru kana gwiko cukuru ya secondary na kwarikira riu mwana umwe kuma Nterecha Kamba wa Muringo Mbugi ntima isti gicigo bunge kia North Imenti na rietwa Miriam Wambui na kuririra na kuromba antu bawendi wega kana atongera bakithirikari gutonyera kiri kumutetheria kiri kithomo kiawe niontu kinya nyume we guciumia na mathina kathuma na kugwata max 348 ateonete utethio bagutonya cukuru na kinya kaweru karethairwo ari nako gakumania na ngina muciari ni karingite igegitene riri nontu ngina muciari nyume mutino jironere miaka 7 ethiri atwiria kironda kuguru kurethairwo agitirite igita rionthe miaka 7 na kagitene kakatene gaka kuongera thina itumi kia kuremerwa ni gucitaniria kinya ngugini irio mba kwithirwa agita cia kuona mugate Joana bawe tora gutariria ndina mwana urarithirite class 8 na kuruka boe gari na masisi ya 348 lakini nonto bwa thina mithire ndina wa ya kuguru ndari na accident 7 years ago kuturomba kwithirwa gukubua na ingeretie gushughulikira mwana u ta iko ndari na fomu ya ikwite ndojuriria lakini yatomba kwithirwa akijukua mwankana ndi bange ibachokete lakini we ntiromba kumuikia skuru kana tena ndiromba kumuikia na tiromba kwithira tena ene hope ya kumutonyithia skuru mukairo mbara Miriam Wambui kiranto bawendi bwega. Naitwa Miriam Wambui. Nilikuwa nasomea Kangine boarding. Nimefanya KCP nikapata 348. And finally nikaitwa Royal Girls. But sijaweza kurudi shule. Wengine wote wako shule. Mimi peke yangu siko shule. Nionto burabo wethirito bugikucheria metho ja munini wa Chibontere ijura wethirito kinya nguria antu bawendi bwaga gutethia kana gaka nja iji ni mwerere akwi kinya na ofisi ekwa ara ithairo eri kathurine factory akwi au na nja iji kandirari ndiurukite nkiona na baraba tiromba ku report for mwana ntu ba 100 transition ndethira mwana uju atiromba gucoka nikino tutumushwirite utethia na njira ta iji ndingiromba any well wisha uraomba gutethia mwana ujo na tu ujo wenka kinya bangi barabara nture ni na ubatiromba guta skuru those that are less fortunate mtu akomba kuthira agitethia mwana no community
ti mwana to mtu mwaki mbithire tondi na ka biashara ndiraita ngomba kwithirwa kinyanda romba karuni kaginteithia biashara ni ngomba ngi kwithirwa ngirira mwana ura ngumba kibarira ura ngumba lakini kulingana na ura kuguru kuu kumperekete ikurite mwanka kare mwa kwithirwa nkirani biashara na ngi gushughulikira so inkuromba antu bawendi bo bwega kana inya politicians uria ukakinyirwa ni untu bo waigwa ina ngoro ya gutethia mwana uo mbe kwithirwa agithonya skuru ngamba tu anisaidie nirudi shule. Nkuru Kichibo akiromba atongeria mono kinya bunge kutumara kigena ga CDF mbasare sikire gutethairia njaire ite guchumba buru kana antu barabara na rogono jaruru bangi baraba kweja na mbasare nyakire county bomba gutegera na tababa na iba tutethagia mono magita ja maingi tutibaringante indi baga tu consult jara maingi tukomba ko identify the most ninde nikenda ana baba nabo bakomba kuthira bagitetheka onto jara maingi mbasare yu ni kweja na ni gutethia na betu indi ndingiromba mono bamwe bagategairwo na njira special kenda kithomo kiumba kubothira baraba na challenges ciao onto bora mubunge gishigo bunge kano thiment Rahim Daud agita machoke nethiritwo agitariria na atetheretia na ta 50 akuma gishigo bunge giki kano thiment na kumane na mbechiri taga mubuko jwabe eterete kigena giki ga CDF kithura gikija na otu akethura kithingatara mauntu jajaja akiuria kinya atongera bangi guchitaniria no ntu bagutetheria kithomo. Kama watoto kama hawa watawachwa nyumbani, sijui ni kazi gani tunafanya. So we as MPs, governor, senator na MCS tunafaa tutafute wale wamewachwa nyumbani ndio waweze kusaidika, because na pia serikali kuu iangalie kama inaweza kukua hata capitation ikiongezwa ndio watoto wasilipe chochote. That is what will be free primary and secondary education. Hata kuna watoto wa standard 8 saa hii tukiongea wamefukuzwa kutoka kwa shule, wako nyumbani. Sasa ndio nashindwa hata wa standard 8 wakati tunaambiwa ni free primary education na wanafukuzwa, watasoma saa ngapi na wapite saa ngapi? Akuma kamba wa muringo mbugi ntima East igishigo bunge kano thiment inkeripotara Meru TV Mbeto Frank Munene. Nabo atongeria kuma nkwene bariane amemba ba board ya Marimba University nebo merete na komeneria bonene minister wa urimi aja Kenya Franklin Mithikarintori nikiriaba kuga niwe ugwete mateka mataito ya munda joria Joairo University eje kurukine bamwete mukana Joan tuku 14 arekeria taito didi ya munda jojo na kwaga ojo bakagita maandamano jamanene ntereije kuna reo ni bakoromba nguataniro nikenda bakomba gukuria gakenke agaka karea karegishigo mbunge gya South Imenti rukiro na arua tushemanitie aja kulita statement ja tongeria na committee ira ithirite gishugurikira mantu ja university area nontu bwa university kuona title deed kenda yumba gwita na mbere gwakwa yumba gwita na mbere gukirwa alito betu barabara area bomba kuona guntu gukwega gwa kuthomera bomba kuona nyumba injaga cia kurara na bomba kuona kwithira bari environment jairea alito bange bari kamite je ne thiurukite mono kiri ofisi mwanya dene ya Meru yetu ya county na nyome ya county yetu ya Meru tukuma kushemana na vice chancellor itwetekaniririe kiria kwenda ni taito na twetikirie twi wana kamati tukaeja na munda juria na ima itwathithirie public participation kana gwita community ya area na bere itikiria na nkoro imo kweja na eka 50 cia kithaka kiri Meru University na through the former governor Kiraitu Murungi itwathithirie public participation iria yatongeretwe ni Mheshimiwa Kathuri Murungi ari mujumbe wa constituency eje na governor na atumire CC wawe wa miunda na tweja turatida public participation na turaeja na kithaka turi community na barakinya mwanka ofisi ya munya ari minister wa ithaka ndene nthiguru yetu na aretikiria ati university ira nene nkerwe kithaka kia eka 50 itwatumire atongeria ofisine ya uria nande ukadirite giti
kemiunda dene Kenya mithika rinturi na kira gya turigarire twatumire atongeria ba kamite eje atombere kubona atumire PA wawe uria wejire atabanenkere nya baruga a copy of a letter like this one abanenke abonerie baruga thimune yawe abera kiria ite thithitu isaini ya minister etio narua kuma tariki 30 twi almost kiumia kiabiere tweterete report kuma kwa mithika na ria report yeje trakinyere ituronere twarie tweet statement kumwira itukuromba baruga eu ate sainete na baruga eu akuga i president akwenda gwikeria itukuromba within ntuko mugwanja aturitere baruga eu kenda title ya malimba yomba kuma na tume present kere Meru University ikenda ndona barabeje tagwaka bate within raw resources chao kuma Malimba University through our governor, through our MP, the former CS for Agriculture, the Honorable Peter Munya na tigete approve na uga university ire we munda na ndikaba aruge kuga ati na any objection akiuma office ne batwe tureterete title ndidi yuma na ndere rari ntore arejire tukiuga tugutethe twega kwithira anga imbiti torerie chubu no ntore ntore we agukinyare arakarire unkari ikaikia kajara kongara no ntwantu betu atukubari strain tore atongeria no ntwitwije baringire president kura tutienda bamberia kundemonstrate against thirikari ya His Excellency the President William Samoei Ruto lakini gukatweka demonstration no ikaza solution tukabarekeria bathithie no ntutukugeria mbinu ingi chonde ikurema na ndera twakinya ni gitara kaende meruka batu tukwenda kwaria through the president wetu William Ruto direjire robiri nerure mantoja university area na netekereria atweka president aga support university area na naru tukumuromba na giteo no ntuturirwa nwe weteri atusainira na tutetherie tuone title area keda main campus yetu ya Malimba yumba gwe nabo atongeria bareani ba kiama kia Jubilee kuma Mount Kenya East ni betekanirerie kugwa tambaru thirikari ya Kenya Kwanza rungurua utongeria Boris Daktari William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua atongeria babani barigere kana na murungamo jua mwandiki munene wa kiama kia Jubilee Jeremiah Kioni jua kugita maandamano Antone au bagwata ogeni Rigathi Gachagua kugwatigathania mugongo jua Mount Kenya East atongeria bane bakuma county ya Meru, county ya Tharaka Nithi amwe na county ya Embu Muthingatano na ria bejete kire mushemanio jumwe jwawe juria jokuthithikite mukawene jumwe ward ya Chogoria gicigo mbunge kia Mara county ya Tharaka Nithi David Ndagara Waiguna gatunekereshe kumantere chia Tharaka Angema banjubiri kuma Mount Kenya East ntuye muthiba komanite na kugantoye bakawata mbaru thirikari ya Kenya Kwanza ira tongoretu Rais William Ruto amana munini wa Rigathi Gachagua ere kigomano kirai kuruthikirite hotelini ya kilimo utalii wa ndia Chogoria gicigo mbunge kia Mara kaunti ya Tharaka Nithi kuma Rupingazi kodimo anganto nyiri sisi tumeshikana pamoja tuwatene tusapoti thirikari ya William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua na atubanduki Kenya East tiogo tore aspirant ba Jubilee itokunga mukono thirikari rero itongoreretwe Dr. William Samoei Ruto yes Kemero kiuga atire ore okagura nyuko no aba ko gutio baba wetu ni William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua so katukuga atire Mount Mazi mio ni tomire uko tulitoka kitambo batu toriuga kagita karia gakurukire ga siasa igakurukire na mantu jare antu betu bakurukiri twetikaniriri najo na itukugwata thirikari mbaru kenda yomba gwitira antu betu ngugi ikiri kigomano gikiankia mababa baugire babatie tayari kugwata mbaru maandamano marama kurutha murengo wa Azimio bakiuga bona thirikari ya Kenya Kwanza bari gintu kimwe raino tikagita gakwa kuriunga na rarizi na counties bakiuga gangi bakwandamana daino kaitaka maendeleo na ibo kweregwa Kenyans daino kuringana na economy ari kinyite we cannot afford gukara na maandamano mtoro kweja kuwa mantu maandamano tafadhali 3 counties ya Mount Kenya East hiyo maneno haitafanyika tujaja tutikujenda tutikugota mbaru turienda kikuigwa thirikari nejete gwetu iria tuthurite na iria twaerekanya na twaheshima ituritire ngugi na antu bonde bethiro bakiomba kuji mundu ki maisha ria bena peace na bena mwerekera jo kurita ngugi riu nie ta
muromereri na memba wa Jupri Subafu nilenda kuga maundo ma maandamano tuwe tutiese Mount Kenya East. Korea na maandamano na example nje ande set in Meru County where our DP is trying to unite the governor with the MCAs so that the normal mwananchi can get development. Kiri kigomano gikuba thuchite kanya kuruta mukana kiri mutongoria wa Azimio Raila Odinga atiga kinya Mount Kenya East akiuga naretete maandamano bakiuga kagitani gakakira baba kwendi maendeleo tuto Mount Kenya East tabadhari ndaboromba Raila Odinga no thubutu gukero kamura wetagwa Ovingase nondo kuma Rovingase mpaka Ntonyeri tuinde Mount Kenya East to elect tukisupporta thirikari rero etongore tu William Samoei Ruto igatuika no the maandamano Embu Tharaka-Nithi kana Meru alothire karibu na kwa county commissioner kana kwa polisi bala ketho na security ya kwigana institution yu netonto tio tumwekaritie tamawa moiki nikenda tumbe ku make sure region yetu ni kuona development projects na twauga twafinga kuma Rupinga senginya Tonyeri twauga tuwe tutirenda na tutiketekeria maandamano mathi na mbere egitare aturi nandi economy ure sukumete antu muntu ate kwenda kuigwa gisumbura no ni untu buri kubura buti kumwira ura mwana wa kare irio kwina mpara ura mwana wa geta skuru gote fees ura njogwire chitwanga ikitie mwanka thai ikomba guita itwa miundene tomba kuona mareije intobire bieto byenyange twe na bire antu baandite na thina balienda kuthomithia jiana balienda majani momo na mbesha balienda kawa na mbesha balienda diale na mbesha balienda mirayo na mbesha na muko na mbesha Reporter Meru TV kuma wandia chogoria gitigo mbunge kia Mara kaunti ya Tharaka-Nithi toka Mbitandagara Waiguna. Nayo thirikari cia nthiguru ya Kenya na Eritrea nibekanirite kirore kia mbitikaniryo ya kweberia visa burukiri raia ba nthiguru iji baria bakwenda kugenda Kenya kana Eritrea. Kuringana na riboti irerekeretwe ni ati nthiguru iji choijiri nigitite onyuma iri njira imwe ya gukiria wite na mbere na uchumi. Bone kuringana na riboti irerekeretwe ni mutongoria wa nthiguru Dr. William Samoei Ruto nyuma ya gikaro kiawe amwe na rais wa nthiguru ya Eritrea garone ya rais muchine munene jua Nairobi. Kuringana ni ati nthiguru ya Kenya na Eritrea bari na mingwana ya manto kathomba jawete na mbere na kweberia mpinga cia mithemba yonthe ni onto bokombithia gukinyaniria ituge bia kiuchumi amwe na bia siasa amwe na ba mainya stima roje urimi ukamati ukariana utari na mithako na wenji bwa utonga bwa nthi kithomo na utonga bwa eriene kana niriombru economy anawe akiaria rais wa Eritrea na ugite nthiguru yawe ireritho kujukia matagaria ja kwaramia ikombe biayo bia utonga ontoire na mikarire gukurukira urugo bwayo na Kenya. This is a confirmation of the warm and cordial relations between Asmara and Nairobi and our two peoples. Mr. President, thank you very much for your leadership in the many fields, especially the diplomatic arena in our region, your contribution to what is going on in Somalia, your contribution in Ethiopia, in Sudan, is commendable. You have provided leadership, you have given your insights, and you have supported all efforts that speak to the integration of our region. Your Excellency, you have a diplomatic mission in Nairobi, and your ambassador is a great friend of Kenya. He's been here. He's the dean of our ambassadors, and he's done a wonderful job. Your Excellency, trade between and investment between our two countries has been declining over the last almost 7-8 years, but your visit today will breathe new life and create new impetus for trade and investment between our two countries. I look forward, Mr. President, to us signing the
agreements that we are scheduled to sign today so that we can give new impetus to the development of our region, especially in the context of the Africa Continental Free Trade Area. That is a framework that will facilitate Africa to trade as one, beginning, of course, with our neighbors, including Eritrea. Au nio twekira gatanta kiri NTETO cha Meru TV utuko bwana gwe no inde tushemanie tukia rojo kiri metha yetu ya NTETO ya Meru TV o kairina ni rombari yetu mwana uria wa kumanterecia na aria Antoambo igishigo mbunge kia Egembe North akomba kwithirwa akiona kioto kiawe nyuma yawe kwithirwa akinyangwa ndugu ya kiwendo na gutigwa gwatithitwo murimo jwa mukingo ni werigiro bwetu thirikari ikathingatira na mwana uju akona kioto kiawe tushemanie tukiarojo metheni ya Meru TV ya NTETO ngakwendera tuko bubwega bitagwa Nancy Ndogo.